Hari abantu benshi bari kuvuga ngo iki cyorezo cyageze muri Afurika ngo kiri mu Rwanda. Turaje tube twabibagezaho nabyo ubashe kuba bimenya, umenye koko iki cyorezo kiri mu Rwanda cyangwa ni bimwe byo kubera. Tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Kaza neza kuri KC Kigali Connect, nkubwira ngo uringeze cyane ko waresemo kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho. Nyita nyawe Lamberto, uri umuntu w'ingenzi cyane kuba warakoze subscribe ndetse nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye. Hari amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook, Instagram, YouTube, website ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko hakaba hari amakuru nakubwira ko atariyo bitewe no kugira ngo bibonere abantu babakurikira, ariko ibyo bintu nibyo tugiye kuba twagarukaho ku cyorezo gishya cyaje gifitanye isano na COVID-19, cyane ko ari icyorezo kibi cyane. Uraza kuba wamenya byinshi kuri iki cyorezo, ariko nanone umenye byinshi mu buryo ushobora kukirinda. Niba uri umuntu ukunda gukora ingendo mu bihugu, ndaza kukubwira wirinde cyane kandi witwararike kugira ngo utanduza abandi bantu. Hanyuma hari abantu benshi bari kuvuga ngo iki cyorezo cyageze muri Afurika ngo kiri mu Rwanda. Turaje tube twabibagezaho nabyo ubashe kuba bimenya, umenye koko iki cyorezo kiri mu Rwanda cyangwa ni bimwe byo kubeshya. Yes, hanyuma hariho icyorezo gishya cya coronavirus cyitwa NB181 kizwi kandi nka Nimbus. Ni icyorezo cyabonetse bwa mbere muri Mutarama 2025, kikaba ari subvariant ya Omicron. Kugeza ubu cyabonetse mu bihugu bitandukanye bigera kuri 20. Turaza kuba twabigarukaho, reka tube dukomejeho gatoya kugira ngo bashe kuba wamenya n'ibindi kuri iki cyorezo cya Nimbus. Hanyuma rero ibindi wamenya kuri iki cyorezo, uburyo cyandura. Nimbus ni icyorezo cyandura vuba cyane, ariko nta bimenyetso byerekana ko cyatera indwara zikomeye kurusha izindi variants zagiye zigaragara mbere. Ni ukuvuga ngo ntabwo gishobora gutera indwara zikomeye cyane kurusha nk'ibindi byorezo bikomeye byagiye bibanga za coronavirus n'ibindi byorezo bifitanye isano na COVID-19. Oya, ntabwo yo ifite yatera indwara zikomeye cyane ziremereye kugera kuri urwo rwego. Hanyuma rero ibimenyetso numenya cyangwa se nutangira kugira muri ibi bimenyetso, uzamenye ko warwaye Nimbus. Uzahite witonda cyane, wihutire kwa muganga kandi wirinde guhura n'abantu benshi kugira ngo ubashe kuba watuma isi ibaho neza cyane. Kimwe mu bimenyetso, icya mbere ni umusonga ukomeye w'ijosi, wumvikanira mu gice cy'inyuma. Ni wumva inyuma mu ijosi hari kukurya cyane, uzahita umenya yuko ari ikibazo gikomeye cyane, kandi uzahita ubihuza no kugira umuriro. N'uba ufite umuriro mwinshi, uzahita umenya ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kandi numva ufite umunaniro mwinshi, uzumve ko ari ikibazo nacyo gikomeye cyane. Ikindi, inkorora cyangwa se gukorora cyane, nabyo biri mu bintu cyangwa se biri mu bimenyetso by'indwara ya Nimbus, icyorezo gishya twakwita corona kiri kugenda gikwirakwira mu buryo budasanzwe, ku buryo tutirinze habe na gatoya cyangwa se ngo dushishoze, dushobora kuba twasubira mu rugo mu buryo bwihuse kandi vuba cyane. Hanyuma rero ikindi ni ukubabara mu ngingo, ukumva nyine mu maboko, mu maguru, kumva hari zimwe mu ngingo z'umubiri uri kuribwa cyangwa se uri kubabara. Ibyo bintu nibiba uzitonde cyane, noneho nubihuza no kuba umutwe uri kukurya, ni ikibazo gikomeye cyane. Ugahumeka nabi, nuhumeka nabi ukaba ufite na bimenyetso byose maze kukubwira, uzahita umenya yuko wanduye indwara ya Nimbus. Ikindi kandi uhora ukorora, ukacika n'intege, ukumva nta courage ufite, ukumva nta energy ufite, ukumva ushaka guhora ahantu hamwe, ukumva nta mbaraga ufite. Ibi bintu byose nibiba uzamenye yuko icyorezo cya Nimbus
cyakugezeho. Ikindi kandi uzahita ubihuza n'ahantu wagiye unyura. Ushobora kuba uri umuntu ukora ibintu by'ingendo cyane, waragiye mu bihugu birimo iki cyorezo, cyangwa se ukaba uri umuntu ukunda guhorana na bamwe mu bantu bajyayo. Uzamenye yuko rero ukwiye kwirinda cyane. Yes, hanyuma mu gihe icyorezo cya Newbus gikomeje gukwirakwira mu bihugu bitandukanye, nta makuru yemeza ko cyageze mu Rwanda. Ahangaha rero bavandimwe, abantu barimo barababeshya ngo guma mu rugo ngo igiye gusubiraho, ngo icyorezo cyageze mu Rwanda. Mumenye yuko abo bantu bari kubabeshya, mumenye yuko ayo makuru bari kubahereza atari ukuri, bafite izindi nyungu bashaka. Hanyuma Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda yatangaje ko nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko COVID-19 cyangwa se ibi byorezo bya COVID-19 iri mu rwego rwo kugenzurwa neza. Urumva ko kuva COVID-19 yatangira 2022 leta yagiye igerageza gukora ibidasanzwe. Ubundi reka mabwira, igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu birimo isuku ihambaye, ndetse gishyirwa ku mwanya mu myanya ya mbere mu bihugu bibamo isuku, mu bihugu bigira isuku. Rero bitewe nuko isuku ari kimwe mu bintu byahatari cyangwa se bidasanzwe bishobora guhangana n'izi ndwara z'ibyorezo ahanini bya corona, igihugu cy'u Rwanda ni ibintu byacyoroheye cyane kuba cyakumira ibi byorezo. Urabyibuka 2020 ibi bintu bikiba, hakaza guma mu rugo, hakaza amategeko adasanzwe. Hari bimwe mu bihugu bitigeze bishyiraho guma mu rugo, kandi hagiye hagaragara imibare myinshi y'abantu bitabye Imana. Ikindi kandi ahantu henshi hahurira abantu hagiye hashyirwa ubukarabiro ku buryo umuntu ashobora gukaraba, ndetse right now n'ubu ngubu tuvugana ubwo bukarabiro buracyahari. Urumva ko leta y'u Rwanda igerageza kugenda ishaka uburyo yakumira ikwirakwira ry'ibyorezo nk'ibi ngibi. Ntabwo ari ibintu byayigora cyane. Rero reka nkuhumurize mubwira ko humura, ntabwo uzigera ugerwaho n'iki cyorezo n'ukurikiza amabwiriza usabwa. Hanyuma uko wakirinda, icyambere ni ukwipimisha, gukora ibizamini bya COVID-19 igihe cyose wumva ibimenyetso cyangwa nyuma yo gusura ahantu hashobora kuba hari abantu benshi. Kwambara agapfukamunwa mu gihe ugiye ahantu henshi cyangwa se hari abantu benshi, cyangwa mu nyubako zifunze, gerageza kwambara agapfukamunwa. Ikindi kandi isuku, gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, cyangwa gukoresha alcohol yabugenewe. Hari abantu nyaboneka badakunda gukaraba, abantu batagira isuku, ubona inzara zabo zirimo imyanda, ubona kabisa ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero ikindi kandi ni ukwikingiza, gukomeza gukingirwa n'udukingirizo twavuguruwe, cyane cyane ku bantu bakuze cyangwa bafite ubudahangarwa bw'umubiri bukeya. Urabizi ko akenshi izi ndwara icyambere zica intege umubiri. Rero ku muntu ushaje n'umuntu usa naho atifite akabaraga kabisa, iki cyorezo kiramuzahaza cyane. Yes, hanyuma rero Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda irakomeza gukurikirana neza ibijyanye n'ibi byorezo, kandi nta ngamba nshya zashyizweho zidasanzwe kugeza ubu ngubu, ariko leta iracyari maso kugira ngo ibashe kuba yamenya bimeze gute, byifashe gute. Ubu tugiye kuba twareba ubundi ibi byorezo bya coronavirus byaturutse hehe, bituruka kuki bibaho, kuki bikorwa. Ibyorezo bya coronavirus nka COVID-19 bishobora guturuka ku buryo bubiri cyangwa se ku bundi buryo bugiye butandukanye, ariko twe tugiye kuvuga uburyo bubiri. Icyambere, kuva ku nyamaswa. Virusi ya SARS cyangwa se COVID-2 iterwa na COVID-19, yavutse muri 2019, ikaba yaraturutse ku nyamaswa. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko iyi virusi yandukiye abantu binyuze ku isoko ry'inyamaswa ryo mu mijyi ya Wuhan mu Bushinwa, aho inyamaswa nka raccoon dogs ndetse na Malayan porcupine byagaragaye ko zishobora kuba zaragiye mu bantu. Hanyuma ikindi cya kabiri, zishobora kuva mu kigo cy'ubushakashatsi cyangwa se lab leak.
Hari ibitekerezo bivuga ko SARS-CoV-2 cyangwa se SARS-CoV-2 ishobora kuba yaravuye mu kigo cy'ubushakashatsi cya Wuhan Institute of Virology, aho hakorwaga ubushakashatsi ku nyamaswa zishobora gutera virusi. Ibi byateye impaka nyinshi kandi ibigo nka CIA ndetse na FBI byagaragaje ko ari kimwe mu byashoboka nubwo nta gihamya nyayo yabyo. Ibi byombi kandi biracyasuzumwa n'inzego zitandukanye kandi nta gihamya nyayo yerekana neza inkomoko y'ibi byorezo. Ikindi kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryasabye ko hakomeza ubushakashatsi kugira ngo hamenyekane neza inkomoko y'ibi byorezo bya coronavirus. Tugiye kuba twareba ubundi kuki byiswe COVID-19. Izina COVID-19 ryatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku itariki ya 11 Gashyantare 2020. COVID risobanura coronavirus disease cyangwa se indwara ya coronavirus, naho 19 ni umwaka wa 2019. Nizere ko noneho ahangawe usobanukirwa neza cyane. SARS-CoV-2 cyangwa se SARS-CoV-2 ni virusi itera indwara ya COVID-19. Izina SARS-CoV-2 ryatanzwe n'itsinda mpuzamahanga ryita ku myitwarire ya virusi ariryo ICTV, kuko iyi virusi ifitanye isano hafi na virusi ya SARS yagaragaye mu mwaka wa 2003. Iyi virusi kandi itera indwara y'ubuhumekero kandi ishobora gukwirakwira vuba hagati y'abantu, ikaba yarateje icyorezo gikomeye ku isi. Urumva ko ari hatari cyane. Tugiye kuba twareba ese Perezida Paul Kagame avuga iki ku byorezo nk'ibi ngibi. Kuguma mu rugo, gusiga intambwe ndende hagati yawe n'abandi mutegeranye igihe uvuye mu rugo ndetse n'iyo haba mu rugo, gukaraba intoki neza kenshi, kwitabaza ubuyobozi igihe ugaragaje ibimenyetso by'uburwayi. Icyambere, gukurikiza amabwiriza y'ubuzima. Mu gihe u Rwanda rwabonaga umuntu wa mbere wanduye COVID-19 mu kwezi kwa gatatu 2020, Perezida Kagame yasabye abanyarwanda gukurikiza amabwiriza y'ubuzima kugira ngo birinde ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Yavuze ati, niba utekereza ko igihe cyo kuruhuka no gukuraho agapfukamunwa kigeze, ushobora kuba ukeneye gutekereza neza. Hanyuma rero icya kabiri yagize ati, kwihangana no gufatanya. Yashimye uruhare rw'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima mu guhangana n'icyorezo, avuga ko bakomeje gukora amasaha yose kugira ngo barinde ikwirakwira ry'icyorezo no kuvura abahuye nacyo. Yavuze kandi ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cyangwa se ry'ibyorezo nk'ibi ngibi bya coronavirus, harimo guhagarika ingendo z'indege no kugabanya ingendo z'imbere mu gihugu. Icya gatatu ni ubukangurambaga bwo gukingira. Mu mwaka wa 2021, Perezida Kagame yashimye intambwe u Rwanda rwateye mu gukingira COVID-19, aho 80% by'abantu bafite imyaka 12 kuzamura bari bamaze guhabwa nibura doze imwe y'urukingo. Yavuze ko inkingo zizafasha igihugu kugarura ubukungu no gukomeza kubaka igihugu. Icya kane ni ugukomeza kwirinda no gukurikiza amabwiriza. Mu gihe icyorezo cyakomeje gukwirakwira, Perezida Kagame yasabye abanyarwanda gukomeza kwirinda no gukurikiza amabwiriza y'ubuzima, harimo kwambara neza agapfukamunwa, gukaraba intoki kenshi no kubahiriza intera hagati y'abantu. Yavuze kandi ko ibyo bakora uyu munsi bizagena uko bazatsinda iki cyorezo. Urumva ko ari hatari cyane. Dusubiye inyuma rero, icyorezo cya NB181 muri Afurika nibyo tugiye kuba twarebaho. Nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima,
kugeza ku itariki ya 18 Gicurasi 2025 icyorezo cya NB181 cyari kimaze kugaragara mu bihugu 22 ku isi, ariko nta makuru agaragaza ko iki cyorezo cyabonetse muri Afurika. Ibi byerekana ko muri icyo gihe Afurika yari itaragaragaza ubwandu bw'iki cyorezo. Reka turebe noneho icyo byabivuze ku gihugu cy'u Rwanda. Nubwo kugeza ubu nta makuru yemeza ko NB181 yabonetse mu Rwanda, ni ngombwa gukomeza kwitwararika no gukurikiza amabwiriza y'ubuzima rusange. Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda irakomeza gukurikirana neza ibijyanye na COVID cyangwa se n'ibi byorezo, kandi nta ngamba nshya zashyizweho kugeza ubu ngubu, cyangwa se nta ngamba nshya zashyirwaho zijyanye n'iki cyorezo. Gusa izari zashyizweho n'ubundi zo kwirinda COVID-19 ubaye wazishobora, ushobora kuba watsinda icyorezo gishya cya Nimbus, byaba byoroshye cyane. Muri yacu tuyisoreza aha ngaha tubabwira ko icyorezo gishya cya Nimbus kitaragera mu Rwanda nta gihari, ndetse amakuru avuga ko no muri Afurika kitaragera, gusa kiri muri bimwe mu bihugu 20 hirya no hino ku isi. Nyitanya we Lambert to kuri subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, kandi tukubwira ko mu biganiro bya Kigali Connect tuba turi kumwe na Davena Garden, bagufasha mu birori byawe, mu kubaka tente z'uburyo bwose, kwakira abashyitsi cyangwa se amakwe, bagufasha mu buryo bugiye butandukanye, bafite tente z'ubwoko bwose. Rero wabagana kugira ngo ubashe kuba wakora ikirori cyawe utuje umeze neza. Reka tubabwire ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu@kigaliconnect.com, ukabasha kubamenya amakuru menshi agiye atandukanye tujya tubagezaho, cyangwa se ukadukurikira kuri Instagram, Facebook page zose ni Kigali Connect, ukabasha kubakora follow kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Reka mbashimire, Imana ibarinde.